Ka total votes jong ki kertong ki bayale na ka Nokraem constituency bat ki bala remru how news nem arjar arpaulai. Iba dasakhet bahalamari iba yale na kasing NPP iba yo kumban 9,000 South pa kandai pa way votes bat ka total percentage kalon arpau point kandai pa kandai. Iba David T. Karkongor iba yale na kasing BJP iba yo kumba sans pa lai pa way votes bat ka total percentage kabalong iway point ripaulai. Iba agent star kurkalang iba yale na kasing PDF iba yo kumba si jar lais pa niya po san votes bat ka total percentage kabalong sa point arpuar. Iba Jonas JTL Lamari iba yale na kasing AITC iba yo kumba chis pa niya po votes bat ka total percentage kabalong 0.54%. Iba Lambor Malngyang iba yale na kasing UDP iba yo kumba kandai jar kandai votes bat ka total percentage kabalong arpo niya point kandai puar. Iba sardanik ng klaw iba yale na kasing Congress iba yo kumba aspa kandai po lai votes bat ka total percentage kabalong 0.9%. Iba BM Lanong iba yale na kasing Independent iba yo kumba chispa lai po pra votes bat ka total percentage kabalong 0.42%. Bakado kadai kanota kabayo chispa kandai po votes bat ka total percentage kabalong 0.6%.